osi aban enemu e wasa hwioso mansiri mu akasa de atudwa sa fi mpuntuo de dodo no a open power no so na woda ECG ano wo se hwioso mansi no emu e de atu edwa se opese woto electricity meter ibia enkogira kwanchen anase mehu electrician bia na enka nche se ompe meter mre na emu bra office na beto na odi kro ya wo gina mu de ma de hye ya wono wo pristia amfaja ana ne wakasa de atudwa kirem se ende ye ka sei mpunto ya abo wono ni nyina agina se amanyosem ye gogoso opomo ya beko ko gina mu obibie ni anwa so bekwai manse no emu na mrahye begwani ojema de hye no mo ho ono so de afutuo ama adisuafo se wohwe hwe pa ewo nubone enom eho na sofopeni ya wono ene da chala bin en salafin asafo nkrabatai ya wo sahwanwem akasa de atudwa chimsha wade wo hoi no ya ade anyame ankasa na ase da siesie ne senti se ne won saka wade na wabombode na wasomu akuremu denden de se de be ya enkoya de ade nsusuanso woni bia beba ensem ya foforo pika ho na yesi hu kondwa kenkan de ama wo na meka wo se ena nwumbre kase boya wasugusi ya wudie no ko Facebook edem aye my liberty fm bo modern like share wadwekire ya efa kase bon ho no fagu o ma brepam ye beje bre na fe ya kenkan ni nyina enso edi ama ye ka wo se kase boy mu no akenkan fo ya obeti yenkan ayeme osomafo kwame owusu tikesie KOT ana ohema efia befi Ghana ade shema yenje breshi makuma bi na yentwa ye homra ye ba kase bono emu nkire mu no ye de nyina eba na afi ye de aba besomo Liberty FM 92.7 the giant of the west. Yense kase bono akenkan ase emfama ne yese kase na ase a yemfa mfiri ase e wo atoye atifi bantam yimo na yebegyina mu e wo sahwioso ya no eni kropom na openi ya wono enesi aban no anemu e wo sahwioso kropom yi emu no eye openi anaso no bonyafo Dominic Jesi na yewura yi ene ye ne na bonkomo e wo yenkase ebo so na enkomobo ya ye ne no ebo ye nyina efa sende ya yesi enfie mpimbienu ne aduonu ensia no empani abube bi dia to se ne opa ade akọ KOTOKO no ya na ye ne no abro ni nyina ne se yesi afifoforo mi ni ade hye ya wono wo sahwi yoso enman sinimu ene ne patamu nyina no ya hwehwe ene se ye benya mpuntuo na yetimi so akọ yanim ewa afifoforo kura ya yesimu na yekọ yanimuhim na awo sansam kroje mu ya ye ne yewrei ebo nkomo wafi asase wo yenkase yebo eso no ana wode etudwa agem se ene se wohwe afi ya etwamu a o embode mbopa ya sahwioso mansini no wono mbo ye no yegina ye ne tua na okasa de atudwa agem se afi wono bebododo no am na ade ba ko ya okasa fa ho ene se ne se wohwe sahwioso ya ye wom ya etoda ene akwantempon so etime bope so ne ye friend say trafficking ade se ekoso ye papa pantituru se okodwuna se edwada pa na opekwan atwamu ya na ye din ye papa na ne ye friend say bypass mpanyifo chim se wonom eba be ye bi eho eno afi ye hwe ne mu kwan se bibia wie pe ya ye nsa betumi aka ne no kasa fa traffic light enso ho se eno so wo hwe ne mu se je nsa ebetumi aka bi ewo ye mansini yi mu anu achi osan bobo suku adan awodo bi ne mu a ye hwe ni mu se afi bekwa wie no na yetimi awie ni nyina ya mputudwuma ne de wahye bose dodo no a ene beba yewura wo ne bonyanfo Dominic Jesi adwumawura aban mo no show bi de bre make say oba what's the say you also don't say na regional capital the problem na for visit fi apa traffic congestion ade ya hayi na the bypass na we do na say no ade ya akoma so bitin ho na ya fi so no ni na extra traffic ho di traffic license so ade ya isi akoma so a be hwe say eno so ebe mu na abuama traffic congestion ye fi ho no afi ye should maybe be no say e we tini to the mu e bi say your legacy project ye so garden house na say di blog no so e bi so a say ya boso ye try so edi hutuma na abeso ye ma for your education sector abodium de wo is in classroom de wo na legacy project no say beto aso na ye at yourself no e wo de ko no ma e bi wo ho e beto aso na ye na yewura wo no nyamfo Dominic Jesi woni nkasem no de tudwa chem se pani se sabekun di fata no ya na fata na kono enye kwankwa anuase Awa pani John Dramani mama ebo ni din sa ban anam sini ya wo ba sa hwioso mansini mo no
ade ba kon so ya wode eba ye Koko City experience ya kan ya fi no ye share sa afan yi ere no waka se afin so ade se Koko City experience no ye besan so atoa so bio ne fa ya eto so mienu kura enso be ba ne se nti obesra de hye nyina se eduru wasane a ne edikan ye de boa ye no we kura de ye ma hode no emu so pa yi se ne be ya ne ma papa ne adodode awodo ya obtwedi aponyankopon obo atoye TV bantam no de dum hwehwe so mansini no je betimi ada na di ama de hye nyina hunu na ye nso yetimi apema kɔ yanim na moma ye ntie wa bra na ye run monyamfo dom de gigesi ka sansemi but you need to decide that about family manage when I say in that can be moved every buy a Koko City experience. Yami Adoma, you need to say you should be seeing the cabo. Now ye the chance of Koko City is under you not just a year so sure GTA Ghana Tourism Authority. If you move or maybe you may be but Koko City experience here at the back one or Mankasa, Bohundo, a chain Yankasa na idea. Just say idea in a cabo more. It's me peja. I am an IFA now tons of years so and know what's the best. I feel so no you so I am in the Honda going to one among the project a year. So it's a Koko Abia, Limina, share the Munyam, a toy, young Koko Abia, and I can say if you are the video Koko, and toy, or start on some other material, every means on the one among Naya Honda Wisa. Na ne kura mu na ye ron monyamfo Dominic Jesse woni nkasa ye mu no jem se wiase no empani se praye wo wi ba ko na ebu ne bom so ka bom a emu ema ne nye ye da biara da se nti wo de ade se de pa ade tro ade se nyina nim se nyina yenkambom na fe yentimi emwa ma se hwe so mensene no entimi enkwani mu afi mu na eno no kasa de akyem se wabie na pono so de ato de ama de se nyina bibia akyer wadwen bibi ni na opeso obekan wiase na so nsi ye se onti afutu ne wiase se wanti afutu a obeden akonim ni nyina na obegye ni nyina atum na fe waboa ama mensene no mpuntuo ene ne nkanko no enso etimi akonti nyina yenkamom na yemwa ma se hwe so mensene entimi enkwani mu na mesfa kwenyezo na masire nyina yamfa kumapa ne adempa enkambom kile ya 2025 ye na bebi sambe na da so won kwane won hoden na ekambom ye mane ye fe na bebi sabe no nye de e chance mfa mo nyina ye ho na 2026 yi na hwehwe ebesi hu emmo musa kwan so mfa mo nyina ya pon de bi ato won hwehwe egwa pon so ye ya pon mu de obi anya ne fom de mfa mo na say ye so emfa no ma bansan from abunia epopem asan so kujina Kopem, Osade Chrome, a start from Kujana, Lukula, na Yankam, Nasa US. Ane ya woti ye abai anam sini ya ugina mu de ma de se ya wo se hwi yo so men sini emu ye ru no nyamfo Dominic Jesse adwuma wura ene edin ya dodo no a edin nim no ya no wa kire mu semfuntuo de afi ye benya dodo no a ne nsem no bi na ya dan akiri edi akire wi mayenko gina mu obibie ni anwa so be kwai mansi no emu na watwi yesimu ya omo the basic interzonal sports competition ahihye so ewo sehwi domine bueno no wo bibie ni anwa so be kwai mansi no emu eno nam so bi amama hyebego no jema de hye no mo bibie ni anwa so be kwai honorable bright asamu abrefo ono so ekodwumade nas no kopie mu ho eno de aseda piesie ema organizers fo ni nyina ewo wonwuma hodo a woyo ede aboa amamansini etimi etumpon na nenkasa ye mu no na wo kire mfasodi a yenya efri se ye tenentene ye mpomu ene se ye sports agokensie ne ye kenka ho mfasodi pia wo so na wo kire mu ede akire ne manfo ofasa akonya iso ede afutuo sronkonkora ede ama adisuafo said wo pese wo ya krachefo ne abasiwafo omo homodia na wo ma wona daachi ehia wo mu yie na abreni abibia no wo fa wo book wo mesua se wona danfo enubone de wontwe wo ho emfi ho kra wo se ya na rehoye na sefem se obehu babunu bi pa na wa tontentan ewo nubone nu mu abebo na bona wontimi njai odi safuto we mu nyina emasuku nkwada wa bro kopie mu ewo zonal competition no ase eno odi safuto yi ema wo myenkwe ne yenkote honorable bright asamabefo embra meda organizing committee for us sports to what me organizing the fair na enimsenia sports the benefits it help and grano psychological boost na a sign so threatening a preventing blue say many pa is a so wait so so drug abuse
in Ghana, Esiwaha, there's school for the brain, I tell red, any travel in the Ekamo, onto my home free home. Then himself, baby, any Miasuba quite, a team can see I will have a baby any go stars. There's another donor, as I see at the Samoa, and then take your Cropia, who said, or what talent, your Baba Picano, dead Nako go stars under 20. Ama, Yako register. Oni poka say mra shebe gwani ojema de hye no mo sehi bibie ne anwa so be kwai manse no emu ato ye tifido mantem honorable bright asamwa brefo ma yantwa kase bo no so ne yanka se ha liberty adokrum yenu na chiri pro enson kasa fidie so kase ya wasugusu ya wutie se ukọ abefo ntenta homa no nyina so a my liberty fm My Liberty FM Facebook edem pacho ko hofo adwenkyere ye fa kase hu ne fa gu o ma ebrepam ye beje bre na fe yakenka ni nyina ha enso ede ama uti bommoden se wode wadwenkyere nyina no enso ebetumi akoguo ede ama na yakenka ni nyina ede ama o ma yanto akase bo no eso na odi kro ya ogina mu ede ema adehye ya wonom ewo kro ya friends Pristia Amfanja ya no ewo Pristia Uni Valley mansi no mu na Kofi Kunya na akasai na jem sende oba mansi no mu a wonom ahwese nka mpuntu dwuma de anka wonom ensa beka dodo no a na so kamia kwese mpuntu no ya bo wo mse dwonso abo akokọ no na Pristia Uni Valley mansi na kirem se kamia kwese amanyosem na ese ade no ne yise obi ewo NPP na se NDC vo ebe ye mpuntu se hwan oboa ade no mfa so obi wa mi ankasa mamanyoko akuadonko e wo se enye no sempuntu eba wo sese enye ye akuadonko pa na ye de ba dia ya mpene so saa de no ka hu bi amane mpuntu dodo no ano ya bo wonom se dwonso abo akokọ na no wo kirem se ndey se obegina mu opom wo kura na wo hwa wo ade ba ko ya na nka wo hwa ni mu se bepem na nka wo mawi a astrotef agoprama ya emabu no besi so akan no bepem na hemfim sia pini eda so tim ni tim na so ni nyina no na de ho sobo abo amanyofo ne amanyosem ya ekoso opom wo kirem se nya de beboa ode afutuo nso amade hye se nke betumi a se ye de amanyosem hye mpuntuo mo do de wonom hwe enyimfro se de be ya mpuntuo dodo no ano ebetumi afa ne ntampa afira na moma yenhwe na yentie wabra na ode ensem etudwa no Ese be a friend say partisan politics. Eno na Pristia obreyase. Ti say be a tell me what party A man baye free so. Wo party B wa bayan. Ade na wa bayan no eye no so nyimpa. Esan so ye wa bayan ti no. Wo be hwe say wo nka, wo be soso. Two. De na wo di akire na. Ese say nka wo pirimpuntu we de ba wo ma ni mu no. Me pa akwaji ahye me botu. Masses no abre. Se me hu say wo party B, me wo party A, me hu say wo ye me greatest enemy on this earth. Me nka me pimpo me ma. Wo ji agura atewa na bi mu e de squad e de aba wo so. State akrade before general election na me wo e ko dey friend in painting ya wo no na then candidate for NDC e ba say obetwa kwan ato baby a na ho no anyi otwarie ya na candidate na ogina ma MPP no so say adenti ana mo ambo na ma ne mo ko bo NDC na ma nti ade ono so ba be different thing na community into look at it abana ye ntumi ni ye nya kwan ba ko ya san so be nya another project o ko so community ni emfa mbre Pristia na ne nsem ya o kan kire se wodi ya papa ejan sem buduo de ya de ehia iye papa na enam so ama wabra o kasa biem no osan ede etudwa chem se emra se bedwani na afi aban nam si ni ya won no wo nyina ya o masade se wono beboa ama wane nananom aka wonti apa wonde aboa se ne buntuo ebedimi afa ne ntampa ede afira ewo Pristia Uni Valley mansi no mu se nananom ede adese de no to mpanifo anim na se mrase bedwafo ana se aban anamsifo no wonom antua na mo bia no a na kamia koye se ade no ankasa pa na wonom mpe enti mpuntuo de wonom hia dodo no anti nkabom so ho a ade se ebeboa ye papa yentie wabra na ede ensem tudwai the ye hu say political party be e bekuremu a dika akosue na no nti obesue ya ye hawa ye wonyina no ye de ma no ye de ba ni wi a e de na ye beye ye hwe anim say obema materialize reality no sa efo no e beye adwo ai omo asori why na say de say o push sa ade no e ma ye wo MP wa ha ye wo MC nso e wo ne nsasofo assembly members na omo coordinators na de e wa na nanom de omo haw e de ato moni ma wi na sa mokwa ye betimi afre na ya reman nti meka sa na ha na eba no ye remind wa nimfa no hye kire na ese so obomoden ya hwe se
say ade ne be ye adwuma na so no push amaye ya na o push dem an bottom ana o push dem a different person just say ye adwuma ye nyina no wan hwa beka say na no mponye so no ya ka ho asam ato ba obi ese say o push ade ne dem aye na ade ne ba so no wanye say adwuma no amfa maye ntu be kom na adwuma no asan aba because na back to say nyamfa so obi a emfiri na me ade a ekuro we pa ye tia na ye be hye aso na mo aye tu wo enya na mo ketewa me kai say amfeja assembly member or honorable Shaibu Dimbi, Etubi, Nana, Jabua, Joshua Naikura, and the Napanfu. Yemisi was of an saying, and I appreciate Astro Chadasotable. Yes, I say, as Anna Simpa, ever shaded the ass, drew Takrado for Kataquanos, or more a bit as a ornament. On board Lomodiani standstill, and no more be Simpa any day, Christia anyway. The partisan politics in the ornament Adiano, ye can't edit free. So ye nice Adriano, mindset now, Ukita Yanoa, ye crew will be too pono. Abekechri pa. Ene ya woti ye ayodi kro ya wojinam de ma Prisia Amfenja. Ye no ewo Prisia woni valley mensin wa toye mantam no emu na kofi kunya na wote ne ka se waje bre akasa kire ya odie ya odi eba ne puntuo ye wo pomu no emu a. Yanko to akasia no eso ewo sehwioso manseno emu na opanyipa wono na oda electricity company of Ghana ne nkrabata wo sehwioso manseno emu eye engineer Albert Kwansa na enana pay wode atu edwa o kire mu se enkodwina kwanche na menkoto meter ananse menko hu electrician bia na menka nje ne se mepe meter to ma mebi na mento was this open meter part to the bra yisiji wo mo office bra wona kache na no met na say bibia be abefo e na wo ma ho e ma yisiji adwuma ye ni bia meka nkyra wo say ma mesika na memfa enye o process ne ma wo ba bibia ya abefo enti ye do be fa digitalization na ya church okwan abefo so a eno ne be boa ama watimi enye meter ne bi wa fa sa kwan so akasa kyerɛkyerɛ mu ne enti a e wo ho a wo be hu obe oba kese ebi won say ba ketekete wa kyerɛkyerɛ mu na wa bra wo kasa no de nanu mu nsam ato adwa ne yenko ne yenkote sen na wasi kasa ne bi embra and the separate electricity meter at the electricity office menko gina kwanchen ne hu electricity ne bi da onko per meter mo enti yes just on omo na de open meter obo office na obetutua and then aba office sha obi enu onda oba juska de okotia ukawama and the ya bibia digital nti bibia wo phone do wo de do scan go phone do na dutua memfa enkoja bibi da obi nkonkotia mo nti for scan fotia center sa na ba do scan go phone do na ba electricity office then eba no tra hono ba guide na etua scan wo phone do na bibia to boko now once bill ne ba 1000 but you can there on billing. Adjustment is part of billing. Adjustment, you mean twofold. Your debit adjustment and credit adjustment. Credit adjustment, no, it's the electricity for what the customer nickel, another customer niska electricity for. No, kona no bani. Ebonde ya belo ayokuhwe meter no reading the ma no oye kase senda edi. Nti so like I said, then they pass adjustment. They reduce debt until being a credit. Now it will go against ECG. Now when it comes to the debit, the best is in twofold. Debit, yeah, it's about 3 or 2 reasons. One, say a boy reading meter no, you reading the year. A boy nipa no okon reading about 5. Okohuna 3. A pick difference of 2 no, the next month they will use to pay you. Now what second issue is that everyone ma meter no or problems into they couldn't read well, and then the next one then it moves up. If you don't report about the meter behavior, the same thing the next reading no will be big. Na ne krakra mu no na engineer Albert esanfa sa kwenye so ede to timemfuo nyina enim said wo wonim na odeka na ye ba betwa light mu na obefa kwati kwan so light no se wonsa eso mu adanta wasema eno so no the same say kan ho
edum on light na on ankasa waso o ya de bon obu wo so awia light no ono so ya de bon nti because epede boma no ade no na skasem na edidi kan nti se wo twa light ma ede ba na betua ansa na so na se kwosha ho so na se nsakan wa ye no bako mbredo the same thing awia light no so ye nso ye no bako mbredo nti so se onko bada o de sambia baba no obi amomod no twene ho fi da memema no mu nzama onto na akon then no against CCG rules. Onipa kasai eye engineer Albert Kwansa wono ena bepiemu ewo sehwiyo somansen emu am oyo panyipa woda ECG ano watoye tifedo mantam hase ya twa kase no so na yakogina mu ewo ensemfoforo mu am na osofopeni ya wono ene da Chalabin and Salafin ano ewo sahwi anwam ene ne mpatam wo district apostle no esa asoro no dodo no ane se na se ewo sahwi anwam ne mpatam sahwi yo so mansim dia asoro no dodo no a ayo difo Maswell Asofi sofopeni wota tene nkan ye papa wo Liberty efiada ahomache na wotwemienu bia no tene nkan ewo ha na sofopeni na ndey wode adesede ade ato oman magina nim ni titiru pa ene wo mwandey wo mawura wade mu se awade sendey wonsaka ayade asombu yi papa entoto na se ene maiwa bia de yo nanum kasa se ya obetu ade ama ho se ekunu no wote kura na wo mahyew bema bi so se me na mate sika awade wo botime kasa na wokura waba mabu na asofo pani se awade wo ade esombu yi papa enti se unya awade na se bedi wo nsema yade a esombu nyame ade ama wo enti somu ye na kura mu denden na timi aboa ama watimi akwanimu ensemi beto dwa wabra na wone asafono edi nkomo na anu kwasi ada na wone che awurade asem ana wo kan che won se ade bia ya nyame ade ama wo no bombodin se wo besom na wasom yi na no achi ena wode ade se de to mabu ene ade hie ya yen wade yi se ndey wo ko ade a ayi ase obi tibi ko we keeping wo hia ba wi o se no anu me ne ekọ ene ne yakeka wo se awade de se wo be wade a bombodin se wo be hwehwem yi na no achi nso no wo yo ba ma yembra fie eme ye ho ade enye yanom de bia dan achi fo ya bi na akofa asema afutu amedema sawifo ne Ghana mindset nyame de bibi ma wa hwosiye na nyame ma wade na wunya wade a awade pe ya ti se nyame boa na wunya na nyame de bibi ma wa te se wo hwosuyi na ukura mu yie na ma ba no wunya wade ne wira mo fo be ma ne nye hwe de mo pe bia na mo de ye no de metu omba bia se na nyame boa na se wunya okuru so yie na okuru ne yo nyankopon se wanhwe ne yire wo munu a na se wo bo nyankopon amfa so bia nya den eni so matibura ho asema okwa na okuru so te se wo bra ho ase ade ma wo yire na wo bra ho asema wo yira ade bia mu yenu ba dwuma ba kwa mbe ye wo nyame edi mu no nyame de be ya mam wo Yesu de mo afutu amede ma wo se to bo as ma be ma na nkasa mra fie eme ware mpre emfa ho koma be ma no ene ye hie obi awo ayi ase okipi ase discourse ya no de ho ama no sa wade wo ko ensi wo yo bra ho ase na be ma na nkasa na wo fo mesre wo fo no mo ware wo de me ka chine Ghana fo no aba obi no grad ye hia mo de wo fence social media ya bai Facebook ni akeka ho akeka na je sa de na nya afa obi ba ba hwe no na je se nya ne wo penu bia na enso be ne den wanya ba obefa ne sa putu ya abai moma yensum na yemfantu ya na mo na no achi ana sofu peni odifo Maxwell Asofi wo ne nsemu no osan ede atudwa kirem se na nsen nu bone na doso eni bone no adoso ye papa kwa brade timi no bi na anu ya mekọ mekrom techima ya mekọ techima no fo ba bia brante bia me ne no etena okeda ibi mu se ye tika mu aye kọ ya ne ya akoyada nani ti asama mo kan na no tum gakra okasa gakra bia na wada enu bone no de na de ye abusua osof pani atu yemfo ene san wie basa ye se mabunu no se yenhwe na yentwe ye ho emfrim nya de beboa kora futu amede mabunu se anya na nya mema nko ayo manyina ye sa wura de nin sa tramon fonko si hio nya sa na nyame bo se wudi sa nya manyina ka ho na sa dwuma bi ba ba ni bi mfa wo biko wo no tramon no wi no ni bi pena dwuma de ahya wo sa wo mfa ma wo nti fi tugala fo nyina fo se mo ntum ho mfi sa tramon ani wi sam no na mo ndem ho ma yankopon edi kwasi ada kwaso se wobra ho asia pa ni bi apa wasam che futu amede Ghana fo no no bi amfa ne ho ma yankopon na wode ho ma nyame a nyambe boa wo srawo se edi kwasi ada kwaso re enkodwuma me de dani nyina dama kuma konsom fa mu nsia fa ye wadwuma da to sonson di fa ma nyankopon na so nyame na wode kra aba fo ye bibia wo wiase bia na wan so nyankopon a fa so ni so etemesrawo edu kwasi ada na sa memeda ifiada ko na ko so nyankopon ani aye sofu peni ya wono ene da Chalabin and Salafin ano
aye odifo Maxwell Asofi and outing in cancer or they a footway any and church at the amount this year na kwampa ye befa so agina ye naso na ya bobra na ye ndachen so atimi awie peye no eno wonsem bi and outie abusia for my ento akase no eso emfa ema odi edmu kwagina mu ewo awrehosema awie ya ato Ghana for na Ghana gospel musician legend Yaw Sapon empempam na okasaidie wadane benkum so na we no ne manager na napoku ashes ono ena ode sansem nyina ebeto abonte se ye papa ya de nyina na woka asmafo gospel group no eho Yaw Sapon etim nananom toa ewo ensiedo na nkasa ye mu no ena wode etu edwase ma metiwa ewu ye be se bosumentemu ani ene se Yaw Sapon so atwa nom na otwa ne nsem so no de atudwa se Yaw Sapon de ye hwa na ne ho mfa no kakra na oyale enti abini abibia no se wonya offer bi kura se omonko na omonko bo live band krampo na nam se na pomude no enyina ne nanso papa enti na ya na wonko abibia no hwe nim se ne ho ebeto no na mpenfo aka to ho se owo kurade a eya na enkwa entimi enje na Yaw Sapon etia se no wabra na wo asmafo music group no emunum one ma meti wanwuma wo mo ede eba abontene bi no eye wo haw ne sen tie wo bia edru Yesu Ewurade kasa enyum ne de bebre wo mo nyum so de wutia wotimi se arechechire nyum obi kura ho na okodi ne ho bono no nya tie Yaw Sapon ene ma meti wanwuma obo nse na nakoma to ne yem na bone na aba ne trim ne nyina na ne nyina afrimu ekọ na wafimpimie no ene eduno enum no Telecel Ghana Music Awards no oni akra ofaye eye Yaw Sapon ne mpempa me na okasaidie Yaw Sapon enka ye ho biema watim nananom toa ewo ensie na sama ne boy efri ono ankasa ne manager Nana Poku Ashes ono eno de sam arehusemi ababeto Ghana fo nyina enim awie adesi arehusemi so ne be gina na yama Ghana man nyina yakọ ene hyeden esanse wiase de ye ba ne makoma na sede ya ba no ye be san so afri mu makoma enti abrabo ya ye bo ne nei no ene wo se ye hwe ni ye se ne mini wa kwa me ede ene nipa de be kai me won so awutie mi se ndi kwa ede ene nipa ede be county ye ma yan papa Yaw Sapon ha di no Yaw Sapon ya wanya ne ba bi ekwe ye ma nante ye Nyankopon no a emfa no enko na fe wonfa no kwatwere Abraham kokum ne mode mo ya obebo ye no aboa yen ye papa na ma yenso yetimi asua ade dodo no awe are se emfa kase bo no ensi aseda nkoma kase dem aboafo nyina ya oboa ye ma ye de kase enso ede eba ye na fe yemfa aseda ma opani ye friend se ADB se ono boa ye na ode ye koto Facebook ma de se nyina so enya bi hwe ma de ma ekọ nkan me kai wo se enne anymre akenkanfo ya wote ye nkan eye me osomafo Kwame Owusu Tigesie KOT mene Ohima efia befi adese ye gina we so na ya ma munyina bye bye munko so enti esanse ne mapapa no ewa